Hope TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Nta muntu yovuga ko yari umuntu, nta juru ry'abantu barya abantu riba. Nta n'ijuru ry'abantu banywa amaraso y'abantu riba. Abo barabarozi. Yesu yigishije abantu mu migani kugira ngo batahure ariko arabigisha. Yesu yabigishije mu migani ariko arabigisha urukundo. Amaze kubigisha urukundo yariko arabigisha ingene umuntu ashobora gusangira na mugenzi we, gushika akamwitangira akabona ko yitanga bwa mugenzi we. Nakanicwa n'inzara wuhaze, heba ubugingo bwawe nawe ugaburira abandi. Niyo nyigisho Yesu yariko arababwira. Mugabo mwebwe muca mugenda ngo mwariye Yesu ngo mumunwa n'amaraso. Kubera iki muvuga ibyo? Reka tubaza Bibiliya. Mbega Bibiliya ibi bintu bakora byo kurya umubiri wa Yesu bakanywa n'amaraso ni iby'ukuri canke n'ubuzimire? Tora Bibiliya Abikorino ba mbere 11 11 inyandiko igira iti ko ndamutse ndabaha izo mpanuro, uko ndamutse ndabaha izo mpanuro sinobashimira kuko amakoraniro yanyu uburyo ry'amakoraniro yanyu atabazanira ibyiza, burya ngo atabazanira ibyiza ariko abazanira ibibi, burya ngo abazanira ibibi. Ubwa mbere umve gucambere aho mukoraniye mu ikoraniro hariya mugenda gukoranira, numva yuko havyuka muri mwebwe amatati, muri mwebwe haravyuka amatati. Akarorero kanamo amatati ya mbere uko abakatolika bawurya, siko abaporoti bawurya, siko abayehova bawurya, siko abapantekote bawurya. Hariho n'abakora ko gusa ngo barariye, hariho n'abazana ukatego mu isoko runini bakarucanga ibipande bakifungurira, hari n'abafungura imikate nyene isanzwe bose akawurya kumva arahaza bakinywera n'amazi, hari n'abandi bagenda bagakora umukate mu ngano bakawugira utuzingi n'utundi duto duto bagurisha amafaranga, nabo ngo barariye. Ngo umubiri wande wa Yesu. Na Bibiliya iravuze iti kandi ibice nk'ivyo bora kuba muri mwebwe, kandi ndahaye ndavyemera, nanje ndahaye ndavyemera. Erega amacakubiri ntiyobora kuba muri mwebwe. Aterega amacakubiri ntiyobora kuba muri mwebwe, kugira ngo abantu b'umutima biserure muri mwebwe, kugira ngo babandi batahuye ukuri bamenyekane muri mwebwe. Aho ewe nimugire ingo zo kurira, mwebwe hiwagize muya amuza kurira mu ndate wanyu murafungura kandi neza, wewe bakaguhenda ngo nguriye umubiri wa Yesu. Bese ubesha zicya, uriye mukate w'ingano ukorerwa mu bukeyi, uriye Yesu. Ubesha zicya none ibyiza cyo kubesha wanyu mu rushengero mwararifuza, urya umukate ucyubesha ngo wariye umuntu uragenda usetse uri n'umuvinyu ngo wanyoye amaraso. Umuvinyu we uborera n'ukuborera ugenda uratembagara ngo wanyoye umubiri wa amaraso ya Yesu. Ntacyo rugira inywa amaraso oya rukuryo ntaribaho nta by'Imana mwana, nta n'iby'Imana mutima cyangwa Imana sinzi. Ikindi cyose uzobanyikanya niyo Mana yaremye ijuru n'isi, umenye ko musi kandi mu muriro. Ntukagire izindi mana mbangikanya, ntukibazire igishushanyo. Wewe wagiye ugashushanya Mariya, wewe wagiye ugashushanya Yesu, umenye ko ibyo bizokujana mu muriro udahera. Ntukibazire igishushanyo canke igisanisho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi kw'isi cyangwa nubwo abamarayika bari mu ijuru, nubwo Yesu ari mu ijuru, kirazira kumushushanya, ni Imana ibivuze. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzogenda imbere ya sanamu ngo dusabire twebwe bononyi, kandi Imana yabikubujije amabwirizwa yayo. Imbere y'umusaraba ibicumuro byanjye, ukagenda imbere y'umusaraba ibicumuro byanjye nivyo vyakuba uri kubwira ibumba imbere y'urubaho. Urubaho prema none rurakumva Yesu mwiza, ubwo nyene Imana ukwemera kukati uri kurara mu musaraba, ugasanga umuntu w'umugabo ariko ararira imbere y'urubaho. Umuntu w'umugabo urubaho akarira n'ibumba riri ku rubaho. Jewe papa yahora bibumba narapwenga agasenguka kanya. Imana yaramaze kuvuga ati ntuzubishushanye, ntuzoravyikubita imbere, ntuzubisabe, yego kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Ibaza kuza murafuhisha Imana mwunamira imisaraba n'amasanamu. Imana irafuha cyane kandi birayibabaza. Muntu wese ubikora ku munsi w'imperuka ni mu gikoni mu muriro, ni mu muriro. Iyo uwo ni Mose sibyo? Ego. Reka turabona Yesaya nawe utubwira Imana abantu basenga ko yitwa ngwiki. Genda hajya muri Yesaya 4:3:10 ni mwebwe byabona byanje. Imana ati mwese muri ibyabona byanje niko hora hageze, nuhora habyivugiye. N'abasavyi banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere. Ati n'abasavyi banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere, kandi mutahure ko nduwo ndiwe, mutahure ko jewe Imana nduwo ndiwe. Nta mana yigeze kubumbwa hirya yanje, nta mana mwana ijya mwita mwana yigeze kubumbwa hirya y'Imana.
kandi ntayizoza mu nyuma no mu nyuma wambwiye ngo Yesu twemera namugusiguriye Bibiliya yaracanganije abantu benshi ushaka kubyemere nacuba kubona nyene mu rushengero batubyakira neza byemere niko kuri kandi gushaka kumunsi w'imperuka n'ukuri Bibiliya yaracanganije abantu gushika abantu batangura kugira baraba abantu babahinyuye ati muzoze baravuga ko Bibiliya ari shamba Bibiliya ni shamba kubera iki kubera mwene kuyisoma iramucanganya kubera Yesu aravuga ko yapfuye muri Bibiliya akongera akavuga ko atapfuye urajye umutahure muri Bibiliya barakubwira ko Yesu yazutse abandi bakavuga ko atazutse muri Bibiliya nyende muri Bibiliya barahara bunyumviriye muri Bibiliya hari inyandiko zivuga ko Yesu yazutse nizo basomera abakristo hari n'inyandiko zivuga ko atazutse izo nazo babasomera icyo ni kimwe tugiye mwizuka ba Yesu bazutse gusanga ari bande ubwire tuje yuraza jewe gusa ikibazo oya binyemerere ikibazo nakubakije binyemerere ikibazo nakubakije tugiye mwizuka muri Bibiliya ba Yesu baboneka ko bazutse ni bande ndabisome jewe ikibazo canje wacishuye ego nawe utacishuye uko ngomba singomba ngucishuye uko ngomba kuko wewe urafite uko ubyemera kandi nari ndabikora kuri umunyakuru n'umugabo wewe bisawa jewe gusa nshaka bandabere iri somo riri mu cece ca mbere ca Yohana cece ca mbere ca Yohana kanga ni cece ca kabiri ca Yohana Yohana wa mbere ca Yohana kabiri gatatu igikabane ca kabiri umurongo wa 23 oh musome usome ijambo ry'umutwe ijambo ry'umutwe ni muri Bibiliya y'ikirundi yonyene izindi nta ayo majambo ntayari urabona Bibiliya y'ikirundi niyo yonyene bishiriyemo ijambo ry'umutwe Bibiliya y'igiswahili ntibibayo iy'igifaransa ntibibamwo iy'icongereza ntibibamwo abarundi muzimana cyane gusumba abazungu bayigaye igiye umutwe rero reka turisome rivuga ngo imburi z'uvuga vy'abiyita Kristo Kristo 23 umuntu wese ahakana umwana na data wa twese ntamufise ndamuhakanye uwemera umwana afise na data wa twese rero twavuye ko Yesu ari mwico turabandana ntunde mwecyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwebwe kiguma muri twebwe Imana nabwo taburatira uwundi icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nabikubwiye n'icyaguma muri mwebwe yuko Imana idatanga incungu ku bantu namwe muzoguma mu mwana yasha no muri se iri nicyo sezerano yadusezeraniye n'ubugingo budashira amen nanjye ndaguha umurongo Abaroma 1:20 banza wumvirize nawe urabaye umurongo nanjye nawe kano karongo wa muhumbi mbese karyoshe wawe kararyoshe Afrika karyoshe riho banza kumve reka ndakuzimana we niwanzimanye kandi ndakuzimana kuko ibitaboneka byayo buriza ndaguhanure rero nibyo bushobozi bwayo budashira yego n'ubumana bwayo bibonwa neza muvandi uhereye ku kuremwa kw'isi burya abakirisi bose muremera ko Imana iba mwese bimenyekanishwa n'ivyaremwe igorane n'imihingo y'ubu kugira ngo ntibaze bagire icyo bireguza ibyo byabaye kugira ku munsi w'imperuka ntimuzoronke na kimwe mwireguza kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana mwebwe Imana murayizi muga nta cyubahiro cyayo muyiha ntibayishime no kwishima ntimuyishime ariko bacitse biyumvije kwizera mu mutima wawe ukora iki kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka kugororoka muri icyo gihe umaze kubyizera ati jya numva nubwo mu byaha ndimwe nyoboka Imana senga Imana mwe rudeni aho uramaze kugororoka kandi akanwa icucu ukora gikurikira akanwa akaba ariko yaturisha ugaca watura ukoresheje akanwa kawe karonka agakiza ukabura kijijwe tubyamazi biva bewe kwa tuheze ngo baradumbika mu mazi bakagukurayo ubwo muri Katolika bari bagushyikiriye kuko nk'intuze nk'imboga zo barapomera muri Katolika bagusuka ku mutwe basuka ku mutwe nyine akagushongerera burya ntubona ko babihinduye yuko nabyo byo kwibiza atari bati twebwe turajya mu mwonga tuba ari gutumwanya reka tuyazane mu gikombe tubasuke ko nta bindi ego twebwe rero ko nuko twemera n'ubu bavuga ati cyangeneye kuba umusilamu icyo ndaguhagurutsa ati ngo wabyiyumvisemo mu mutima kuko Bibiliya ivuze ngo kuko umutima ari umuntu yizeye ko twebwe nta muntu twigiza mu idini ku gahato kirazira nayo ko gahunda ari matoko urazi ijya dushenge ryoshe
oya nimba kubatizwa ari amazi gusa hariho amakosa bakora uraza amakosa bakora usanga abantu baragomeye ku rushengero amaze kugomera ugaca usanga yahitanye abantu bagwaye imvunja abagwaye urubandu abagwaye abarimo butinyanka aboga n'abatoga bose bakadumbika mu mazi amwe amazi atanateye ubushikiranganje bw'isukura kwekora bijya bintu ko n'amakosa n'amakosa akomeye ushobora guhitana umuntu agwaye imvunja ushobora gufata umuntu yoga n'utoga umuntu ari mu butinyanka bose udumbike mu mazi amwe nikosa ndavuga mu gatwega aho nikosa rikomeye cyane nicyo gituma ku munsi w'imperuka ibi bintu muzobibazwa n'ukuri kw'Imana twebwe niko tubatiza hari ikindi kibazo ufise yego ikindi kibazo mfise cyo novuga ko gikomeye kuko sanzwe nzi neza ko nsanzwe nzi neza yuko amadini menshi ubu na jewe ndimwo turasenga kandi tukemera ko Yesu Kristo ari we yabambwe ariko je narikunze kumva inkuru nyinshi zivuga ko abamizirima muvuga yuko Yesu Kristo ngo atabambwe kuko igihe yarafise umusaraba umuremereye cyane baravuze ngo Simoni Umunyasireni amwakire ubu rero hari abantu benshi baca bavuga ngo haci habanga Simoni Umunyasireni none nk'ubu munsi kurira neza ko Yesu Kristo atabambwe we numva ko wazanye ibibazo bizima cyangwa wenda kwemeye kabisa twebwe abayisilamu twemera ko Yesu yabambwe icyambere tubyemera igituma tutabyemera ni giki ni ukubera Yesu wenyine yamaze kuvuga yuko ata muntu n'umwe apfira uwundi igituma tutabyemera ine n'icyenda indwi zaburi 49 umurongo w'indwi inyandiko iragira iti igira ngo iki nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we nta na gatoya Imana yararahira ati no kuri kose nta muntu n'umwe ashobora gucungura mugenzi we nta na gatoya komeza nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we nta na gatoya canke guha Imana incungu yiwe canke guha Imana incungu yiwe kuko incungu y'ubugingo bwabo ari igiciro urabyumva niyo kure kugwa ibihe bidashira wabyumvise ntawe mucungura nta muntu n'umwe ngo yocungura ubundi Imana niyo yabivuze ngo azabeho ibihe byose ntuzopfa uvuga ute ko wacunguwe kandi uzopfa yoye kubona rwarwo ninde uno munsi yosiguriye ati jye sinzobona ukubona naracunguwe ati jye sinzopfa kubera yewe Yesu yarancunguye sinzopfa ninde aduze urutoki hari n'umwe none Imana ivuze ko ata muntu acungura ubundi Yesu yapfuye aziriye yenzi ko Yesu twemera ko yapfuye azira ibyaha byacu wewe wariho kwari mwijuru no munsi wewe wariho yari amagenerasiyo azoboneka yose gira makumyabiri w'isi bantu b'Imana ibi byacu turakora byo kwibeshera no kubesha ku munsi w'imperuka Imana izobitubaza wewe wavutse Yesu ari mwijuru yibereye mwijuru ku Mana y'inywera isosi wewe ukorewe aha ku isi uno munsi urabesha ngo Yesu yaragupfiriye yibereye mwijuru wavutse Yesu ari mwijuru na sokuru wawe yavutse Yesu ari mwijuru abantu babanye mu gihe cya Yesu we ntiwarimo mugabo uno munsi tutubesha ko umuzungu yaguforomye ngo ibicumuro byanjye nizo byishe Yesu umuntu yaforomye icyo kintu cyo kubabesha ni umugabo witwa Kayafa kandi Kayafa ari umupagani Yohana ubwuzure bushasha 11:4 Kayafa niwe wabwiye Yesu yarabacunguye ataranapfa umugabo witwa Kayafa niwe wakoze remendaye aca babesha ngo Yesu yazopfira igihugu cyose ngo n'isi yose umupagani witwa Kayafa twebwe nk'abasilamu dushobora kugendera ku magambo yavuzwe n'abapagani 11:47 naam inyandiko igira iti wumvirize nawe magambo abakuru b'abasaseredoti n'abafarizayo rero barema inama urumva abantu bakoze inama nabo babwiye inama yabereye mwijuru bavuga bati mugabe yabereye iyo muri Isirayeli irongoye abakuru n'abasaseredoti n'abanyabwenge b'ibyanditswe bavuga bati tuza kugira dute bariyumviriye Yesu amaze gukora ibitangaza amaze guhumura impumyi amaze gukora kuzura Lazaro abantu batangura kwemera Yesu
b'abapagani ba Kayafa babonye n'abantu bemera Yesu bararaba ati ye tizirajyazwe tuza kugira dute ati ibishengero byacu nta n'amafaranga ntizosubira kubona bose bagiye kwemerera Yesu uyo muntu baca barema inama baravuga ati uyo muntu Yesu gorodi yavuze ngo ni Imana mugabo ngaha abasaseredoti batuga ati uyo muntu Yesu ati uwo muntu Yesu akora ibimenyetso byinshi ati uwo Yesu akora ibimenyetso byinshi nitwamureka ati burya tumuretse akaguma ari hano bose batakumwemera abantu bose batakwemera Yesu abaromani noneho baze gutikiza igisengero cyacu abaromani ngira uribuka bariyo kora abakatolika n'igihugu cyo baca baza gutikiza igisagara cyawo kubera abantu bavuye kuri bya bishengero bemera nde Yesu bisigura ko baza gutikiza abo kwa Yesu umwe muri bo yitwa Kayafa yari umusaseredoti mukuru uyo mwaka uwo Kayafa ari umupadiri mukuru muri uwo mwaka ababwira ati aca babwira ngo mwe muri bicucu burya mwe muri bicucu ntimubona ko nta by'Imana mwana nta n'iby'Imana mutima cyangwa Imana sinzi ikindi cyose uzobangikanya niyo Mana yaremye ijoro n'isi umenye ko musi biruka ni mu muriro ntukagira izindi mana mbangikanya ego ntukibazire igishushanyo wewe wagiye ugashushanya Mariya wewe wagiye ugashushanya Yesu umenye ko ibyo bizokujyana mu muriro udahera ntukibazire igishushanyo cyangwa igisanisho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa nubwo baba abamarayika bari mu ijuru nubwo baba Yesu ari mu ijuru kirazira kumushushanya ni Imana ibivuze ntuzubyikubita imbere ntuzogenda imbere ya sanamu ngo dusabire twebwe bononye kandi Imana yabikubujije amabwirizwa yayo imbere y'umusaraba ku bicumuro byanjye ukagenda imbere y'umusaraba ku bicumuro byanjye nibyo byako uri kubwira ibumba imbere y'urubaho urubaho frema urakumva Yesu mwiza ubwo nyine Imana ukwemera ukatuga uri kurara mu musaraba ugasanga umuntu w'umugabo ariko ararira imbere y'urubaho umuntu w'umugabo urubaho akarira n'ibumba riri ku rubaho jewe papa yawe urabibumba naratwenga agasenguka kanyica Imana yamaze kuvuga ati ntuzubishushanye ntuzurabyikubita imbere ntuzubisabe yego kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha ibaza gusa murafuhisha Imana mwunamira imisaraba n'amasanamu Imana irafuha cyane kandi birayibabaza muntu wese ubikora ku munsi w'imperuka ni mu gikoni ni mu muriro iyo uwo ni Mose sibyo yego reka turabona Yesaya nawe utubwira Imana abantu basenga ko yitwa ngwiki genda hajya muri Yesaya 4:3 4:3 ni mwebwe byabona byanje Imana ati mwese muri ibyabona byanje niko hora hageze nuhora abyivugiye n'abasabyi banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere ati n'abasabyi banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere kandi mutahure ko nduwo ndiwe mutahure ko jewe Imana nduwo ndiwe nta mana yigeze kubumbwa hirya yanje nta mana mwana ijya mwita mwana yigeze kubumbwa hirya y'Imana kandi ntayizoza mu nyuma no mu nyuma igihugu kubera igihugu iperereza ryari kubakurikirana rikamenya ko icyo gihugu aricyo cishe Yesu bamaze kubona ko bofatwa aca abandanya avuga ngo igikomeze nako si igihugu cyonyine aca arahindutse ati vuga ndihenze tuvuga si igihugu cyonyine si igihugu cyonyine nuko nukurema umuryango w'abana b'Imana bari bagize gute bari basanzaye abo bari basanzaye n'abari basohotse mu mashengero yabo bagiye kwemera nde Yesu ati kugira ngo tubagarure tuzobwira ko Yesu bapfiriye ibyaha byabo bica bizanana ku mupagani yitwa nde Kayafa amaze kubikora uko Yesu yarabimenye Yesu amaze kubimenya cagira iki aho nyene 54 nicyo gituma Yesu atarakigendera icese mu Bayahudi guhera icyo gihe Yesu yose yogendera icese mu Bayahudi niko kugenda mu ntara yegereye agahinga yaciye yigira mu ntara yegereye agahinga mu gisagara cyitwa Efuremu abari yagumana abigishwa biwe Yesu yigumira aciye ahunga mwamwishe munukuye yari yihungiye yari yahunze n'abigishwa biwe umera icyuho akantu kanyuma nohereza ko reka ntituragiheza icyo urupfu nikirahe ndaguha n'ibindi bintu nawe umbwire ko ibyo bintu ari ukuri cyangwa ari ibinyoma igituma n'abayisilamu tutemera ko Yesu yapfuye ni ukubera ababitwandikiye bagiye bandika ibinyoma gusa reka ndakwereka ikinyoma cya mbere mwese mucyumvirize kandi bamake basomera ubwo ntimuramenya ko ari ikinyoma umbirize cya mbere kiri muri Yesu yapfuye sangapi bakwiye ko yapfuye sangapi n'umwana arabizi ngo Yesu yapfuye isaha 9 ngo ajondamika umutwe aracikana aho ni sangapi si saa 9 umbirize ubundi Yesu yabambwe imbere y'iryo saha Mariko 15:21 Mariko 15:21 bafata umuntu ahita here 25 igihe bamubamba ngo igihe bambuye Yesu uyo
zari isaha zitatu. Uwo ngo yabambwe saa 3 z'agatondo. Wavyumvise? Uramuzi? Uyu uramuzi? Ubu saa 3 bamugemye ku musaraba. Uwo ngo saa 3 barateba imisumari he. Ubundi Yesu rero. Hari undi Yesu uwo munsi nyene barogiye kumucira urubanza kwa saa 6. Saa 6. Yohana 19:14. 19:14. Inyandiko igira iti wari umunsi wo kwitegurira Pasika. Ngo wari umunsi wo kwitegurira Pasika. Hari nk'isaha 6. Hari nka saa 6. Abwira abayuda. Pilato abwira abayuda. Atera abo mwami wanyu. Wibuke ko hari uri ku musaraba saa 3. Naho ni saa 6. Aho tugeze saa 6. Pilato abwira abayuda atera abo mwami wanyu. Atengude ntarapfa. Nabo barasemerera bati. Mukureho umubambe. Mukureho urubona arabamba. Saa 6. Hari undi yari imisumari ku musaraba saa 3. Mukureho ugirembe umubambe. Pilato arababaza ati. Bamba umwami wanyu. Abaherezi bakuru bati nta mwami dufite atari Kayisari. Yego. Araheza aramubahereza ngo abambwe. Acha kwambwa sanga hapi. Saa 6 zishira saa 7. Bacha kugira ngo yakumye ku musaraba ugeza saa 9 niwo bavuga we yacikaye. Turabonye Yesu abambwe saa 3. Na Yesu yakiri mu rubanza saa 6. Reka ngwere ku bundi ngene byagenze. 15:21. Jewe ndabiguha byose ubanza ngira isi bayihenze bakagenda abantu bakagendera mu kinyoma none musi bagusoma Dominika ko bayaguteguriye kuko Dominika bayaguteguriye kugira ngo ntibipingane tuza gusoma A na B na C bakabigupangira mu myaka A na B na C niba hera muri A uca muri C uva muri C usubira muri A ivyo usoma ni bya bintu baguteguriye ntibizigera bipingana kuko baraharuye ati tukabareka bakabisoma byose none ngo dusigarana mu rushenge komeza soma iyo nyandiko. Bafata umuntu ahita bahitanye umuntu yirenganira. Simoni umunyakurene avuye mu misozi. Yari umugabo witwa Simoni umunyakurene yibiriye mu misozi tazi n'ikintu na kimwe. Ni se wa Alexandero na Rufo. Yari se wa Alexandero na Rufo. Uyo baramufata ngo amutwaze umusaraba. Ngo atwaze umusaraba nde? Yesu. Yego. Bamushikana hejuru igorogota risobanuka ngo ahantu h'agahanga. Geza. Tubonye Simoni yakiri umusaraba. Yes. Sibyo? Aho mushikanira hehe? Umbirizo undi musaraba nawe uwawutwaye 19:17 Yohana. Umbirizo undi yitwariye umusaraba ubwire ko baba Yesu arumwe ngaho babamba Yesu. Ngo babamba Yesu nuko basumira Yesu ngo baca basumira Yesu avayo yikorereye umusaraba awikorereye wenyine ubwiwe abamwakiriye ashikana itwana gihanga mu gihe burayo hitwa Golgota. Acha wishikanira mu Golgota wawe ndiye umutwazo ya jana. Abo ba Yesu umva rumwe. Hari uwatwaje umusaraba na Simoni, hari n'uwitwariye. Nibyanditse ku misaraba si bimwe. Ndabikwereke. 15:26 Mariya. Umusaraba wa mbere biri byanditswe ko wumvirize. 2006 nire neza nyakusa wa mahungu. Wumvirize. Icyandiko cy'ikirego cyandikwa hejuru yiwe. Umvirize umusaraba Yesu Simoni yakira Yesu. Hejuru ku musaraba banditse ko gweki. Umwami w'abayuda. Ako kantu sikagufi. Umwami banditse ko gusaba ati umwami w'abayuda. Amajambo abiri. Umwami w'abayuda. Ubu ni wa wundi wa saa 3. Umvirize Yesu nawe yitwariye umusaraba. Wumva umusaraba wiwe yitwariye byari byanditseko. Hariya nyene 19:18. 19:18 Yohana. Bamubambaho hamwe n'abandi babiri umwe buryo ubundi bumoso. Kabisa. Yesu yari hagati. Pilato yandika icyandiko agishira ku musaraba. Cyanditswe ko ngo Yesu. Wewe umuvyo no byanditse ku rubakuru harimo ko ari zibiri. Yesu. Uyu nawe baca bandika ko bati Yesu umunyanazareti umwami w'abayuda. Urumva ko rubakuru rurerure. Umva imisaraba arumwe. Aho ja. Cyangwa umuntu avugisha uko. N'impuzu bamwambitse si zimwe. Mwabantu mwe ivy'Imana nta ruswa bibamwe. Muzoze murabivugisha uko. Oya nta ruswa turya. Jewe nabivuga. Uriye ruswa bwo guhitana ku munsi w'imperuka. Ni mu muriro. Sasa ibi byose twe twarabisomye turatima handa yanje. Kumbe byari bimeze bitya. N'impuzu bamwambitse ku isaha imwe ntizisa. Wapi? Ndakwera ku wa mbere 15:16 Mariya. 15:16 Mariko. Abaracyaduha amakuru ya wa Yesu Yarutsa
inyandiko igira iti maze abasoda bamujyana imbere mu rugo ariko boma. Ngo abasoda ngo bamujyana mu rugo ariko boma. Bamuhamagarira ingabo zose ziraterana. Ngo bamuhamagarira ingabo zose ziraterana. Bamwambika impuzu y'ishigisha. Ngo bamwambika impuzu y'ishigisha. Ishigisha ni move. Urabona cya gitabaro bashyira ku masanduku y'abapfuye. Ega ngiye iruhande yawe. Gisa nino koti y'uno mwana ubona hano. Babona icyo koti iri hano. Yesu ngo bamwambitse umutamana ushigisha. Umviriza Matayo nawe 2:2. Umvirize Matayo nawe impuzu atubwira. Umvirize. Ucubwira mu butungane ko batofungwa bose babyanditse. 2:7 Matayo. Maze abasoda b'icyo cegera cya Kayisari bajyana Yesu mu iboma. Bateraniriza ingabo zose kuri we. Ngo baca bateraniriza ingabo zose kuri we. Bamwamburiza iwe muzu. Ngo bamwamburiza iwe muzu. Bamwambika umutamana w'agahama. Wabyumvise ko bihindura? Umva bisa. Umva Yesu ari umwe. Ajena iko ndasikuza. Ngo ibicumuro byanje ko cyo byakwishe. Ntugahwe kureba umuntu wo gahamu ibubanza. Muciya. Ukibeshera ngo ibicumuro byanje nibyo byakwishe. Ubu kweri usambanye Yesu akwara umuge. Ugiye kwiba baboha Yesu cyangwa baboha wewe. Oya mugasho usanga atamukirisari. Ndashimira leta y'u Burundi yabonye ko ibyo byose ari remena yayubaka mpimba. Mu busho hariyo Yesu. Genda ukora ibyababwe ngo Yesu yarabintwariye bazakwereka. Kemera gitwe nyabajya bakiriza. Ubu kwari uragenda ukajya ngo ndembera. Ukemera ko umuntu ari mu iciro yagupfiriye. Ari mwi. Nico gituma Yesu yaciye ababwira amajambo akurikira Yohana 8:21. Yohana 8:21. Inyandiko igira iti. Igira ngo iki? Nuko. Yesu yongera kubabwira ati. Jewe ndi mukuhava. Nawe ngo jabari mukunyica. Oya. Namwe muzondondera. Namwe jewe Yesu muzoguma mundondera. Kandi nubura camuronda ngo yaragupfiye yibereye mwijuru. Kandi muzopfira mu byaha byanyu. None sabwiye kuzobipfiramwe wowe uganza gute ngo yarampfiri. Ngo yaragucungu. Kandi yapfuye hakanye tuzobipfira. Yesu akubwira ati wowe uzobipfiramwo uzobajye wifasha. Nawe ngoya wimenye. Ngo warabintwariye. Na Bibiliya irashimira twese atapfuye barubi. Kagwinyande. Nzi ko Yesu Kristo aruje yabambwe yapfuye amakazuka. Abaheburayo yarazurutse. 15:15 abakorino ba mbere. Wowe uzokutapfuye. Namwe 15:15 rwa mbere rw'abakorino. Inyandiko igira iti. Natwe ngo batubonetse ko turabashingira Imana intahe y'ikinyoma. Ngo batubonetse ko turabashingira Imana intahe y'ikinyoma. Kuko twayishingiye intahe. Mwebwe ngo mwarayishingiye intahe yuko yazuye Kristo. Uwitazuye. Uw'Imana itigeze izura. Iyo si Bibiliya. Ngo nyama bapfuye batazuka hano iwanyu. Ngo na Kristo narakazuka. None yazutse ava he? Kandi atapfuye. Abaheburayo 5:7. Iyo nyandiko dusomera Pasiteri cyangwa Padiri tuwe yarasanze muri Bibiliya Yesu nigeze apfa. Abaheburayo 5:7. Kristo mu minsi yabaye mu mubiri. Mu minsi yabaye hakwisi. Amaze kwinginga no gusenga cyane. Yesu yaringinze arasenga cyane. Iyashoboye kumukiza urupfu. Wewe iyo ukiza rwagwa guhitanye. Mubavuze ngo wakiza urupfu. Yesu yaragigetse mane didate igikombe n'ikindengane. Ariko ni uko jewe ngomba bibuko wewe ugomba. Yesu yaraduciriye umugani ngo nta muntu yose amukate se ngo amuhiki ibuye. Cyangwa ngo musabe ifu ngo amuhiki inzoka. Yesu agiye gusenga Imana kiramwumvire mu kiziki urupfu. Nemwe mugaruka ngo yapfuye gute. Iyashoboye kumukiza urupfu. Atakamba cyane arira. Yesu yararize cyane kubera yarabonye agiye kuba bazira ubusa. Kandi amaze kumvirwa kubwo kuyubaha kwiwe. Yesu yarumviwe amaze gusenga Imana mu kiziki urupfu. Ikimujugana hehe mwijuru. Hari n'abantu Yesu amaze kwihungira bari bazi ngo yarapfuye bwari. Ego. Luka 2:4-6. Wumviriza aho hantu ngene bikomeye. Hari abantu bari bazi ngo yarapfuye. N'abigisha bagiye ari inyegeza bazi ngo yarapfuye. Umviriza ngene byagiye. Bariko baravuga ibyo. Bakivuga ibyo Yesu bwiwe ahagarara hagati muri bo. Acahagarara hagati muri bo. Yesu yari yakora ibitangaro byinshi. Arababwiye. Yesu yaciye ahagarara hagati muri bo arababwiye. Ati amahoro abe muri mwebwe. Acara baramutse ati amahoro abe muri mwebwe. Ariko bo bafatwa n'ubwoba bacika ivutu.
bagira ngo n'umuzimu babonye bo bari bazi barapfuye baramuhamba ngo n'umuzimu Yesu arababaza Yesu acarababaza ati kibahagaritse imitima ni bo bari bazi ngo n'umuzimu ati kibahagaritse umutima ni giki kandi niki gitumye muburanisha imitima ni giki gitumye mwese mwicaye hano muriko muraburanisha imitima ni murabe ibiganza byawe uko bagenda baravuga ngo Yesu bamutoye mu biganza carabereka tene murabe jendi ni murabe ibiganza byanje kiraba navyo imisumari yeme jendi muzi n'ibirenge byanje kiraba n'ibirenge byanje ntavyo gutobogwa mumenye ko ari jewe ubwanje muce mumenya ko ari jewe ubwanje nimumwarakore murabe kora ko murabe ivyo babwira ngo bancumita amacumu ntahari kuko ngo umuzimu utagira inyama n'amagufa nk'ibyo mumbonana ati umuzimu ntabwo ugira inyama n'amagufa nk'ibyo mumbonana bisigura ko Yesu yasa kwemera ko azutse ahubwo yari ari muzima atigeze apfa avuze ivyo abereka ibiganza vyiwe n'ibirenge aca asubira kubereka ibiganza vyiwe n'ibirenge akanyamuneza kakibahujije kuvyemera baca baravyina ati kumbe ntiyari yapfuye bariko baratangarana babaza ati Yesu aca arababaza ati bebashe arutwo kurya mufise hano umuzimu uratwo utarya arutwo kurya mufise hano arutwo kurya mufise hano bamuha igihimba c'ifi yokeje baca mu igihimba c'ifi yokeje aracabira kirira imbere yabo yanabahaye kubera inzara arimo kubitiye mu buhungiro yarayikubise ifi bonyene barorera ati mama Yesu yarashonje kabisa inzara yari imuhushe ati inzara yari imwishe bamukubita urufu ararutabagura abigishwa baramura bati mama ati Yesu inzara yari imurembeje Yesu aca aritabagurira ifi bamuraba mbabwira baza akabazo kanyuma muganje baza batara kanyuma kubera n'ugomba upfe nako uzobaza n'akandi neza reka n'ejo tuba turi ngana hirya hirya amajewe muri make kuri iyi si y'abazima Imana twosenga ngiye tutorokoke bayita ngo iki ko mwe muvuga ngo ni Muhamudi abandi ukumva ngo ni Jehova baririmbye muri make kugira abantu base barokoke uko ubutumwa gito mbona urumenga buko bakera none umuntu yomba kindiri kiyi kugira ngo abantu barokoke Imana yo gusenga ni igihe bayita ngo iki kugira ngo abantu barokoke ndagusomera imirongo y'abagwishwa n'Imana bane untungu mburano yumviriye kuko nakubwiye ibya Muhamadi gusa uhavuga ngo yikwegeye ndahera kuri Mose mejeje Mose ndaca kuri Yesu mejeje Yesu ndaca kwa Muhamadi mejeje Muhamadi ndaraba n'undi nongera ku nyimbo mbanyi zo kibishoboje reka duhere kuri Mose mbega ndaca kwa Yesaya mbega Mose Imana abantu bakwiye gusenga ngo barokoke ni yihe kuko yo 21 Imana ivuga ya majambo yose iti Imana yayivugiye si jewe sinde simatari nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja yego ntukagira izindi mana umbangikanya Imana ati ntukagira izindi mana umbangikanya babandi musenga ko kwizina rya ndetse n'irya mwana muragabe ntukibazira igishushanyo babandi mwabaje Mariya mukabumba Yesu muragabe Imana ivuze ati ntukagira izindi mana umbangikanya bisigura nta by'Imana mwana nta n'iby'Imana mutima cyangwa Imana sinzi ikindi cyose uzobangikanya niyo Mana yaremye ijoro n'isi umenye ko musigaruka ni mu muriro ntukagira izindi mana umbangikanya yego ntukibazira igishushanyo wewe wagiye ugashushanya Mariya wewe wagiye ugashushanya Yesu umenye ko ibyo bizokujana mu muriro udahera ntukibazire igishushanyo cyangwa igisanisho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa nubwo baba abamarayika bari mu ijuru nubwo baba Yesu ari mu ijuru kirazira kumushushanya ni Imana ibivuze ntuzubyikubita imbere ntuzogenda imbere ya sanamu ngo dusabire twebwe bononyi kandi Imana yabikubujije amabwirizwa yayo imbere y'umusaraba ku bicumuro byanjye ukagenda imbere y'umusaraba ku bicumuro byanjye nibyo byako uri kubwira ibumba imbere y'urubaho urubaho frema urakumva Yesu mwiza ubwo nyine Imana ukwemera ukatuga uri kurara mu musaraba ugasanga umuntu w'umugabo ariko ararira imbere y'urubaho umuntu w'umugabo urubaho akarira n'ibumba riri ku rubaho jewe papa yawe urabibumba naratwenga agasenguka kanyije Imana yamaze kuvuga ati ntuzubishushanye ntuzurabyikubita imbere ntuzubyikubita imbere ntuzubisabe yego kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha ibaza gusa murafuhisha Imana mwunamira imisaraba n'amasanamu Imana irafuha cyane kandi birayibabaza muntu wese ubikora ku munsi w'imperuka ni mu gikoni ni mu muriro iyo uwo ni Mose sibyo yego reka turabona Yesaya nawe utubwira Imana abantu basenga ko yitwa ngwiki genda hajya muri Yesaya 4:3-10 4:3-10
ni mwebwe byabona byanje imana ati mwese muri ibyabona byanje niko hora hagize n'uhora habyivugiye n'abasabyi banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere ati n'abasabyi banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere kandi mutahure ko nduwo ndiwe mutahure ko jewe imana nduwo ndiwe nta mana yigeze kubumbwa hirya yanje nta mana mwana ijya mwita mwana yigeze kubumbwa hirya y'imana kandi ntayizoza mu nyuma no mu nyuma uroza atari ubu horaho uwo ni moni nini tugende kwa Yesu uwo ni Yesaya mbega Yesu tubaze Yesu nawe batubwiye ko twosengane Mariko 12:8 12:28 Mariko haza umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe haje umuntu umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe yumva babazanya amenya ko abishuye neza aramubaza ngo iki ibwirizwa ry'imbere muri yose n'irihe Yesu ibwirizwa ry'imbere muri yose n'irihe Yesu aramwishura ati imbere n'iri ati ibwirizwa ry'imbere n'iri ngo nimwumve yemwe Abisirayeli ati nimwumve yemwe Abisirayeli uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene kandi uhoraho ntapfa oya niwe uhoraho wenyene mukundisha uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose wumvise Imana ukwiye gusenga uwo ni Yesu mbega Muhamadi nawe wabwiye abantu basenga yitwa gute Korani 2:163 2:163 ego ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe naam Imana yanyu Muhamadi nawe atatubwira ati Imana yanyu ni Imana imwe rudende nta yindi Imana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri kiretseyo nta yindi Imana ngo ikwiye gusengwa by'ukuri kiretseyo iyo nyene impuhwe nyene imbabazi 255 mbega iyo Mana yitwa ngo iki 255 reka Muhamadi abiduha amakuru Allah uhoraho yitwa mu cyarabu ni Allah nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri kiretsewe yego ni uhoraho izina rya mbere yitwa ni uhoraho ni mu kirundi yani mu kirundi ni uhoraho ariwe Allah muhagarikizi wa byose mu bihe byose ni umuhagarikizi wa byose mu bihe byose uyu rero uhoraho ntafatwa no guhunikira cyangwa gusinzira ndasinzira kuko umuhesha yasinzira mu bwato bwirwa muramusenga ubwato bwawe ari kumutwara ibiri mu majuru no ku isi byose ni ibyiwe ibyo uhoraho Allah wumvise Imana abantu bakwiye gusenga niyo je mwigisha yavuzwe n'abavugishwa n'Imana irenze kuri iyo ni ya yindi yazanywe n'abazungu b'abaromani imwe musengi wanyu iyo niyemerwa misenga we Yesu abandi mugaca mugenda kurogota turagusenga we Yesu we Mana yanje waho uri hose naho wihisha ndagusenga Yesu mukama ndowe wawe ngegukushaka simwebwe mbega abantu basenga Yesu yababwiye ngo iki umviriza amanota yabahaye bamusenga Yesu yarabyivugiye polisi yabahaye Matayo 15:7 Matayo inyandiko igira iti mwandyaryamme abantu basenga Yesu yagiye abisi indyarya mwandyaryamme ati mwe muri indyarya Yesaya yavuze neza ibyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe Yesaya yavuze neza ibyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe ataba abantu abamubona aba bantu urabe ntube mu senga basengera ubusa uko inyigisho bigishwa ari ibyagezwe n'abantu ibyagezwe n'abantu nibo bagenda bavuga ngo turagusenga we Yesu Imana yacu mugabe ibyagezwe n'Imana bivuga bigusenga uhoraho Imana yacu na Yesu atavuga ati dawa twese uri mw'ijuru mugabana b'abantu baca basenga nde Yesu abakwigishije gusenga Yesu nawe usenga Yesu mwese muzojana mu muriro Imana ikurinde ntuzubipfire kiretse mu biheze mwebwe igituma musenga mwe musenga Imana imwe mwebwe nemera Imana imwe rudende mwemera imwe sa data rugira byose yaremye ijuru n'isi ibiboneka n'ibitaboneka yaba mwageza ngaho nanjye mba ndabashigikira ni ukuri kw'Imana yaba mwageza aho nyene nanjye mba ndabashigikira mugabo mu byiciro urahazi ngo nemera kandi umukama umwende umukama ni iki bakubwira ati genda gusenga uzana umukama wiwe uzana munini uzana mutoya nemera kandi umukama umwe Yesu Kristo ni umuco uva ku muco ni Imana nyakuri iva ku Mana batwe muri make turiko turasigura bariko turakira oya nyumviriza nta kibazo
uramwotsa n'umwokora bakubwira bati nemera kandi umukama umwe Yesu Kristo n'umuco uva ni Imana nyakuri iva ku Mana. Umuco ninde yaremye umuco? Ninde yaremye umuco? None Imana yaremye umuco njoga ukasenga indi umuco kandi Imana yari wawure. Aje muri make ndiko ndasikuza kubibazo mfise. Amaje numva no bandanye ne kandi kwazo kanyuma. N'umuco uva ku muco. Sawa. N'umuco uva ku muco. Ni Imana nyakuri iva Umara yo zingahe mubwishije ukuri ni imwe oya zinga kuri Imana nyakuri iva ku Mana ukuri Imana nyakuri iva ku Mana y'ukuri wumva ari zingahe wumva ari iki aje muri make uwari ko ndasukuza yego nyene ngomba nyishure yego nyene ugira umenye nyishura wumva ari imwe hari y'ukuri haro n'iyindi yayivuyeko wumva ari imwe nico gituma bibiri yatubwira ati ntukagire izindi mana umbagikanye kuko uvuze ko hari Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Mpuwe Mutima izo kuzifasha Imana bisigura ko Imana ari mudashoboye itegeza kuronga umwana akayifasha ndamuhembuye kugira Imana ikore ibyo rero n'abasilamu tubyemera twemera ko Imana ari mushobora byose kandi ikabikora ari imwe birenganye kuri ibyo n'ubuhakanye. Okay genda bandanya nukuvuga ko Yesu tukiri ngaho aho nayingejeje bandanirize ko yego nukuvuga ko Yesu bari mu kumubamba bandi urasubiye oya na cyakse yego ikibazo gifatiye naco kavuge yego yarafashe igikombe cyuzuye ikarisi aragihezagira ati akira munywe mwese aya n'amaraso yanje n'ibindi arakira n'umukate arawumanyura ati akira mujye mwese urumubiri wanje uzatangwa ku bwanjye ikibazo rero cyangwa gishingiye acavuga ati mu by'ukuri umuntu atanywa amaraso yanje yongere arye umubiri wanje azorangwa mu bwami bw'ijuru none mwebwe nk'abamizirima ibyo bintu ntabyo mukora cyangwa ngo yabigize siwe muri make. Urakoze cyane ufite ibibazo by'incabwenge rwose wowe uravuga uti Yesu avuga ngo umutari y'umubiri wiwe wewe n'amaraso yiwe azoja mu ijuru. Icya mbere nta muntu yemera ko yari umuntu yoja mu ijuru. Nta muntu yovuga ko yari umuntu nta juru ry'abantu barya abantu riba nta n'ijuru ry'abantu banywa amaraso y'abantu riba abo barabarozi. Yesu yigishirije abantu mu migani kugira ngo batahure ibyo ariko arabigisha. Yesu yabigishije mu migani ariko arabigisha urukundo. Amaze kubigisha urukundo yariko arabigisha ingene umuntu ashobora gusangira na mugenzi we gushika akamwitangira akabona ko yitanze bwa mugenzi we nakanicwa n'inzara wuhanze heba ubugingo bwawe nawe ugaburira abandi. Niyo nyigisho Yesu yariko arababwira. Mugabo mwebwe muca mugenda ngo mwariye Yesu ngo mumurwa n'amaraso. Kubera iki muvuga ibyo reka tubaza Bibiliya. Mbega Bibiliya ibi bintu bakora byo by'umubiri wa Yesu bakanywa n'amaraso ni iby'ukuri cyangwa n'ubuzimire? Tora Bibiliya Abikorino ba mbere 11 11 inyandiko igira iti ko ndamutse ndabaha izo mpanuro sinobashimira kuko amakoraniro yanyu uburyo ry'amakoraniro yanyu atabazanira ibyiza kugira ngo atabazanira ibyiza ariko abazanira ibibi kugira ngo abazanire ibibi. Ubwa mbere umve gucambere aho mukoraniye mu ikoraniro hariya mugenda gukoranira numva yuko habyuka muri mwe bw'amatati harabyuka amatati akarorero kanamo amatati ya mbere uko abakatolika bawurya siko abaporoti bawurya siko abayehova bawurya siko abapantekote bawurya. Hariho n'abakora ko gusa ngo barariye. Hariho n'abazana ukatego mu isoko runini bakaruca nk'ibipande bakifungurira. Hari n'abafungura imikate nyine isanzwe bose akawurya kumva arahaza bakinywera n'amazi. Hari n'abandi bagenda bagakora umukate mu ngano bakawugira utuzingi n'utundi duto bagurisha amafaranga nabo ngo barariye ngo umubiri wande wa Yesu. Na Bibiliya iravuze iti kandi ibice nk'ibyo bura kuba muri mwebwe
kandi ndabyemera nanjye ndahaye ndabyemera erega amacakubiri ntiyobora kuba muri mwebwe aterega amacakubiri ntiyobora kuba muri mwebwe kugira ngo abantu b'umutima biserure muri mwebwe kugira ngo babandi batahuye ukuri bamenyekane muri mwebwe ewe nimugire ingo zo kurira mwebwe hiwaje ntimuye muzakurira ndatse wanyu murafungura kandi neza wewe bakaguhenda ngo nguriye umubiri wa Yesu mbese kubesha si icyaha uriye mukate w'ingano ukorerwa mu bukeyi uriye Yesu kubesha si icyaha ibyiza byo kubesha iwanyu mu rushengero mwararifuza urya umukate ucubesha ngo wariye umubu uragenda usetse uru ni nk'umupinyu ngo wanyoye amaraso umupinyu we uborera rukorera ugenda uratembagara ngo wanyoye umubiri wawe amaraso ya Yesu ntacyo rugira inywa amaraso oya rukuryo ntaribaho mukoraniye hamwe rero ubugiye mukoraniye hamwe ibyo mugira bijya zo gufungura ifungurwa y'umukama ibintu mugira ko gufungura ifungurwa y'umukama kuko mu gufungura umwe wese yisangiza ibyiwe ngo mwe mu gufungura wese yisangiza ibyiwe nimutagashuka bafumye by'iwanyu nasomye imvuzire mushasha ko mu gatorika iyo uri umuyaho uvuga ngo arakijijwe arasoma ijya uragenda ugatega ukubavu kugiye gusangira wenyine umwe yisangiza ibyiwe maze umwe agasonza maze umwe agahagira ukate runini undi bamuhaye gatoya uwundi agahimba uwundi akabwira ngo akira munwe mwese akinywera wenyine mupfinya akamenyera n'amazi agasukamo ataguhaye mbega nta mazu yo kuriramo no kunyweramo mugihe mwebwe muhira nimoja kurira iyo ni bibiri ivuga nimoja kunywera muhira no kurya n'amazu mugira cabure gukengera ekleziya y'Imana cyangwa muja gukengera gusa ekleziya y'Imana mukaja kurira muri wanyu mugatetereza abatagira ico bafite mugaca mutetereza abatagira ico bafite ngeke gituma umuvyeyi arya n'umwana ari mu mugongo urazi ngene umuvyeyi ashobora kurya n'umwana ari mu mugongo ntabwo mu rusenge ngo ntarasangiye ntaragera gusangira ivyo vy'izuri yuko umwana ni vyiza nyabaki ntubona ko umwana ukura amigisha kw'Imana uriye umwana kuraba mu kanwa kuri ico simbashima n'intete Imana ngo ntibashima n'intete oya n'ukuri oya 3 nuko rero bene wacu nuko rero ngo bene wacu iyo mukoraniye hamwe iyo mukoraniye mukeneye kurya umufunguro nimurorerane genda muri uteko umuceri n'ibiharage uhamagara abantu ushire ku isiniya ushireho ibinyobwa vyemewe kunyobwa mwicare mushire ku kirago musange cyangwa ku meza nivyo yose reka arabigisha umuntu niyasonza niwumva ushonje naho nafungurira imuhiriwe urya muhira mu rushengero no gusengera Imana no kuyihimba no kwisaba imbabazi amakoraniro yanyu yo kubazanira urubanza burya bamugiye ngo mwariye Yesu muriko muri kwegera ndabona uzi ikibazo cyangwa nyuma ukeneye kubera umusiramazi ni kuri gusa nta mafaranga nta mperezwa tugusaba mukama ni ku buntu ni ndagenda kwibera umusiramu nawe ushaka kubera umusiramu karibu cyangwa se umugozi ukeneye kuba umusiramu cyangwa ufite ikibazo ingo wibera umusiramu wagize ikibazo nagejeje kuba umusiramu icaraho baze ikibazo ngo baze ikibazo ninde muntu ari hano avuga ati gende kubera umusiramu aze hano iwaje karibu umuntu akeneye kuba umusiramu naze hano ukeneye kuba umusiramu ace munsi y'umugozi ingo agararaho takibir ingo hano iwaje aha nyine amagara yego ubundi muntu yabyumvise avuga ati nakeneye kubera umusiramu agararaho niba hari uwundi na wazi nta kibazo ubundi ninde nutinye umuntu n'uwo ko musimbaruka nawe uzokuvugira oya ngaha nta bandi bakeneye kuba abasiramu na bamwe bamupfa ngo muze hano umwe wese n'umuzigo wiwe n'umwe ngo narawuvuyemo nanyaruke hano ku munsi w'imperuka wowe uzobazwa ibyawe yego kabisa ninde wundi muntu ari hano avuga ati jewe ndakeneye kubera umuyisilamu wiyizire kubera umuyisilamu ubundi ninde ninde wundi muntu ari umugore ari umugabo ari umusore ari inkumi ari umutama ari umutamakazi ari umwana uwo ari we wese nta wundi kujya kubandaniriza mutama ibibazo TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.